Yesu ashimwe cyane bene data. Yesu nahawe icyubahiro. Ndashimana ko Imana yaturinze ikatugira neza, ikaturinda umwanya wose, ikatugira neza. Hariho benshi batakiriho, hari abandi batakimeze nko bari bashaka kubomera, ariko tw'Imana yatugiriye neza ariko ubuntu bwayo bonyene. Imana ihawe icyubahiro, Imana ishigwe hejuru. Haleluya. Video iheze twaganiriye ku ijambo ry'umwaka, kuko uyu mwaka ari umwaka wo gutegura ukuza kwa Kristo Yesu. Yesu ntabwo icyubahiro cyane. Ndibaza ko mwese mubona biriko biraba kwisi, ntaho byigeze biba. Yesu atugenda cyane n'ibihe bya nyuma. Rero turabona ibyanditswe byose muri Bibiliya bizoba mu minsi y'iherezo, ni byose bimaze kuba. Haleluya. Rero dukwiye kwama twitegura, tuzi umunsi n'isaha. Nimba urusenga kabiri, wongere usenge kane, ugwize kabiri. Yesu atugenda cyane, tugwize amasengesho. Uko twegera Imana cyane niko natwe Imana izoguma itwiyegereza, iturinde icaha n'igisa naco. Haleluya. Kubera ico gihe n'uwaba atacaye kuhagiriza n'ibizoza ntaco bizokugira. Yesu atugire neza, Yesu abari natwe cane. Rero iki naco mu kwitegura Kristo Yesu nukwama dusenga, tugasenga cyane, kandi nitwikunde ngo dusenge ngo twisenge twenyene. Oya, tukwiye gusenga n'abandi. Yesu atugenda cyane, Yesu abari natwe. Reka dusenge ijambo riri mu Timoteyo wa mbere igice ca kabiri kuva ku murongo wa mbere ku murongo wa kane. Twumva ko havuga Yesu nahawe icyubahiro. Aravuga ijya mbere y'ibindi byose ndabahanurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira Imana. Haleluya. Umurongo wa kane akavuga kandi cyane cyane abami n'abashizwe hejuru bose, kugira ngo twame mu mahoro dutekereje, twubaha Imana, turinya nka mugayo rwose. Haleluya. Icyo cya gatatu bakavuga ibyo nibyo byiza byemerwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu. Haleluya. Umurongo wa kane akavuga igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya iby'ukuri. Haleluya. Imana tugenda cyane. Ijambo ry'Imana bagucanye ngo mbere na mbere ndabahanurira kwingingira abantu bose kubasengera bashima Imana. Yesu atugenda cyane. Rero bene data, ndukwiye ko twisengera twenyene, dukwiye ko dusengera imiryango yacu. Mbere yo gusengera umuryango wawe, sengera abandi bantu bose. Haleluya. Nibwo tuzoba mu mahoro, biranditse ko nibwo tuzoba mu mahoro. Ngo cyane ngo abami n'abashizwe hejuru, abami n'abakini bajye badutwara, abaperezida, abami, abakuru. Yesu atugenda cyane nuko basengera cyane. Usengeye perezida igihugu, Imana izomuha ubwenge bwo gitwara neza. Imana izomuyobora akora ibiri mu bwome bwiza bw'Imana, kugira nawe muri ico gihugu ubemo amahoro. Yesu atugenda cyane. Ni nkuko uri mu kazi, ukwiye gusengera bosi wawe, ugasengera abakorege bawe kugira ngo mubane nabo mu kazi amahoro, mugasengera ababanyi kugira ngo mubane amahoro, ugasengera igihugu urimo kugira ukibemwe amahoro. Yesu ahawe icyubahiro cyane. Rero ntidukwiye kwama twirabaho, dukwiye kwama dusengera n'abandi, tukabingingira ngo dushima Imana. Umurongo wa gatatu cyane, ivyo ni byiza byemerwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu. Imana irabikunda. Imana ikunda ko dusengera abandi, apana kwikunda wewe wenyene, usengere n'abandi bose. Yesu tubona cyane kwisi hari ibintu byinshi bibi biko biraba. Shetani afite imigambi myinshi ku mwana w'umuntu. Umwana w'umuntu Imana yiremeye ikamwa ishusho yayo. Shetani ntabwo amwishimiye, niyo mpamvu mwumvisha asigaye impfu nyinshi zidasobanutse, ukumva umunyaka yapfuye atigeze agwara. Yesu atubona cyane. Iyo ni imigambi ya Satani, mukumva bisagara, umuriro wateye, mukumva ahantu amazi yatwaye abantu, ibintu bibi cyane. Musigaye mwumva aho umuvyeyi yica umwana wiwe, mu nyuma akaza kwicuza avuga ngo sinzi ukuntu byagenze, nasanze namwishe. Iyo ni imigambi ya Satani. Ni Shetani abagiye mu mutima wiwe, ugasanga umuntu yakoze ivyo atazi. Rero y'amasengesho yacu, uko dusengera abantu, nuko ibyo bintu byose imbaraga za Satani zigenda zicika. Yesu atugenda cyane. Yesu abaye natwe. Mwene data, ntiwirabeho ntiwikunde. Uko usengera abandi niko Imana bikurinda byinshi, kuko uri kumwe nabo. Uko usengera umubanyi wawe mubana amahoro niko Imana ikurinde, kubera nabo ntushobora kumenya aho Shetani izoca. Oya, ntushobora kumenya aho Shetani azoca. Yesu atugenda cyane. Yesu aba natwe. Dukunde gusenga twingingira abandi. Ku murongo wa kane akavuga gutya, igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya iby'ukuri rwose, iby'ukuri. Haleluya.
Imana ishaka abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Yesu atugena cyane uko dusengera abandi niko bazokwakira Yesu umwami n'umukiza, nuko bazotahura ijambo ry'Imana. Abantu benshi bararangaye, ubwo ruko rwinshi mu byo kuryoherwa, ibintu bisamaza byinshi biriho, ubwo ruko rwinshi barasamaye bene data. Reka rero dusengere urwo ruko bene wacu, tubingingirira Imana bave mu bintu basamaza, begera Imana bakizwe. Imana ikeneye ko abantu bose bakizwa bakamenya ibyo gukizwa neza nibyo Imana igomba. Haleluya. Rero ntibazokizwa tutabasegeye, ntibazokizwa tutabadugirije umutwaro. Dukwiye umutwaro wa bene wacu, w'abagenzi bacu, abo dukorana, abo twigana, abo tubana, ababanyi mu miryango yacu, tugasenga bakirakiza, kandi tukanabegera tukababwira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana bazodumva gute? Bazora ibikorwa byacu byiza, imbuto tuberera, uko twitwara, agakiza kacu twebwe niho kazotuma nabo bakizwa bumva ibyo tubabwiye. Yesu atugana cyane, Yesu twambika imbaraga nk'abantu bamenye Kristo n'umwami n'umukiza. Twambara imbaraga zo gusenga, tube maso. Iki ni igihe cya nyuma, nta kindi gisigaye. Ni igihe cya nyuma, ni umwanya wo gusenga. Nimuvuga ngo uzokizwe ejo, ubundi oyaye, uyu mwana w'umwanya wawe, ntuze ejo ukuntu byaba bimeze, ntuze ejo kuzoramuka. Yesu atugire neza, Yesu abe natwe atubere imishu y'ibyiza. Ndashima Imana rero ko duhaye akaryo ko kuvugana ijambo ritonya, tukibusanya gusenga nk'ugwaruka. Yesu atugire neza, Yesu abaho umugisha kandi abambika imbaraga.